ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke khod admission na ke Bynta ke nursing and paramedical course ye ke jingte bakam benya kol ha kini ke number harum. Halor ke jing persyang ban pen pro jabieng ya ki khana school ka Mauplang Secondary School ha ka jing terilang ringkat bat ka State Council of Science and Technology menta ka si ka pratarik ujalio arjar pusau kala pen kono ya ka jing yakop inter school chess competition arjar pusau ya kene ke lempung yakop la sedang ha ka nyau terik ubana jalio arjar pusau ki don riu teli school bat hadu shispan rupungun ki khana school ki balai wan bani Shim Bynta ha kene ke lempung ki badai na kene ka than hi ki school ki balai yo Khur nam job nadu ka kerdan under 14 bat senior naga Bynta ki kenthai bat chinrang bat ka school ka job bun ka dei ka MDC multipurpose higher secondary school ki bala job hadu hnringot bot pat sa ka St Paul higher secondary school bat ka bala job laingot pan ka dei ka Mauplang secondary school bot pat sa ka Mauplang government upper primary school bat ka Reverend Thomas German June school ha kani kasi bapankot ya ka jingile akai ban shot jabing ya ki khna school lawan ban ya don Bynta lang da uba s saukumi ubadei u officer naga State Council of Science and Technology kum u kongsan bat uba auspicious lindo kum u sembut kongsan to ka kerteng junga ka dei I kong riginti hujon bat ngadei principal jong ka di ka Mauplang Secondary School te ha kani ka porong Bynta nya don kini ka inter school chess competition ka badai ka sien ka paning kong ka bingin penlong ha kini kita Mauplang mawap shani te rengkat baka jing trailang jong kini ka State Council of Science Technology Environment dan ni ka CSTE Meghalaya ngi la encourage ya kini ka chess game ha kini ki than ya kini ki area jong ni shani ka badai kita ka brain game mo ka bangi ong te khnang baki khna kin kham pro mo ki japieng ke joki te ha ka bakin kong is ko ba kum baki khna kimla ban le I e is ngau kum ba ki khna kinamla ban le kini ke chess game ndai kat barang ya ki sngi I pen ban bagi don ke jing tibet te lengba jong ini ba ar ka trai ba long u coach I ba wan chi sin ar sin chi te yo apo jong kini ka school ke jongi kumba sau community A ila yo I bakal long ke jengi rap ko bakrau bahana ka Bynta ki na te hakini ka kenti ba mentaru ngi penlong kini ki ya kini ki inter school chess competition bat riu tli school kila Shim Bynta bat ngi kermen bada kini ke jing penlong jongi ya kini ki inter school competition kemot ki kena kila ban ya compete ru bat ha ka district level state level bat kuntaten
kene ni kesin ban kom te hakane bagi perlong ya ni keteramen kidon kiba balai perlong khanang ni keteramen khanang ba pin ya kendung lang ki school Baroh atani area bat bon ki wei bat ki school ki man join lang hakane competition ban da pila wan chakhmat lese gitu ki bal kham tebet pila bani Shim Bynta pat ki inter school ban long jong state level Shillong te inter school state level Shillong pila bani lekai pat segi national level terter umdai bani ka school termen kan sukut no tanga ka inter school regular menjelakai inter college tu, hai inter university, ban hadin, tapi lah kami heru dai bakal syukur tangi kita ke level, regular menjelakai haki state level, nijit haki player berrepresent ke state, syaki national level, bila menjelakai rum syaki international level keleng-keleng, kidan ki international tang sian organizer tembar, ngidang penlong ya ka international grandmaster chess tournament nasional. Ilong hasai. Aduh ba kharwai tli kiri gawan man Shim Bynta hasai. Bading ai ka total cash prize ke gopor man kan di sembar lai pulang ya total cash prize. Kadang dai ke barit. Rai mi persiam lagi tournament ke sabar sejengai jong ka kum sya Dubai open kui kiri ka cash prize dai ke bahe ba kam dai ke barit. Tentang cash prize dia ada 1 crore first prize. Second prize 80 lakhs. Dan film world champion ke first prize dai 2 crore. Kebahe pecah kami ke beri. Di tak ada kani ke wei ni kilap yo kam yo jam ko malong ni pi. Nadu nang kom. Di lese ham pinang bani le ka chess. Di sen nak liang jong ka obis SCST bat ki wei ki Bynta hadian abot kin sa thung kum ki coach nomor hadian shen lese ki school nak liang jong ka sarkar ba Baroh ki school kin Shim ya ka chess kum ka wei na ki selected subject. Hakaba bon ngin lang kam si bon ki coach. Kena pedang aku kai baku ban ong ni pi kolong ba hoi kani nang kajis dang dan na breng jong pi ko lanang ni pelong kanang ya kani katoromen ba pinang ban leun ban pin ya kai dan na breng jong ki bom patit illegal moves kidon ki bom patit je ki ye kini ki rules in chess ke ba ki stalemate kidon ki players ki bayam bene namar ki tip ki stalemate ki tip we ki rules but lomba jong kini jong kani katoromen ba hakan next tournament pila pihak ban le ni unte hoi nak liam jong sedang ban rois ban wan sini school ke jopi re next next tournament ni scam ba pi pin ya practice ya year pila ban tit ki chessbook pila ban tit ki chessbook pila ban pe ni YouTube ki sing kai kidon nadu beginner level hadu intermediate hadu advanced level kibun ki sing kai ya dia nak kata tinggal kermen ban nak liam jong ba next tournament na breng jopi Baroh pin kami le kai ba bat pin kami wan chakmat kidon ki players ki ba la advance lupa ka jingle kai kumna po MDC multi purpose kladon lupa ka chess club kala ham advance ser ko mele kai berkum juga sing por kunju tenak lem jonga ni ko por nga so man ai ko blai napta jong pi Baroh ki players ngim poi berkat video poi hadu kan ni nak lem jonga so man ai ko blai bat ba pin nang ni tracy tom nang ni chakmat ba pin practice pidon ki yen kisam bat pindai ban klek ida kop number 1 pindai ban puli bajing puli nangko bat kini kiwai hadian pin sale akam hadian tenga kermen nak leng joang ngin saya syampat hakawai haka next tournament kaba ngin sapelong au banai September tenga leng joang ai kubri pi sa chisen Baroh kubri sibo de nganang perkhat kumju kumba perkhat i chairman nganang perkhat pai kila bandan tang kumba kat samut lani at pumut ki banwan man Shim Bynta namar kat nungud e ki ba nang ya ka chess namar kat ta ngana yan tre ki kam imlang salang buan bol man kasngi buan pan karambot man kasngi pat judan wai ru wan pan ong ki chess singa chess board mo judan hadu mentang pat ki skul rum jupan ki club ru ki pat jupan ki snong ru pat jupan badong mo ban pentit chess board de rei na suban bakat ni piadon ha ni kapor but pitep kai ka jing mentoy nak ba piele kai ka chess pitep ke ki benefits ningkong ka confidence mo ka chess ka penlong ipi ba penlong confidence ka jingem penlong confidence harus ke Shim Bynta participate ka chess dai namar ba kya move bomdan confidence unong not ban move mo tadi ka peningkong ka baar pilong pidika creativity mo pilong creative kanungut kena ke belong kreatif kita nak dekat kamera ngangit bau parok film kreatif apa Shim Bynta agak chess
nangta kawai kawangai ipha ya ki kena kamtam ki kena kan thai ngai ipha smart phawan khe kon tamang pet la ko exam pade ni report ni bicara kamtam ni sendrang balai dei kawai ka dei ba ki atatin phawan ban solve ki problem te ka chess kai lapu ye ki ban solve ki problem di kita ini katu ni ki benefits ki ba kwa ba so ye ki ba kani ka ba pier ya apa pier kai ka chess kam dei tang ba pi su pen lut kai ka por la ni ba ka dei ka time pass la ni ba kin mo tang ba pin su klat ye ki chung e klat ye ka coach ko ba sa ta ten re ka chess ka ai ki kita ki chung man toy tinga kerpat ma kata ba pin nang beteng ka ban mo ban ye re kai ka chess but they say la ka chess kat ni piadon kat ni teliki hakiki sam jong pp pira mo pidon ka chess board but i dekot ka yang jong pi lalu kimben para jong pi Shim talang ngai ba mo kani ka chess kan dei ka wei ni ki le kai ka ban hakoi ka ngin sa wangin sa la man sei ki no le kai bet na kani ka thai ka jongi tingam tan chipon ya ka ban kran ni ka por tinga ai kublai sai set ya ka skul mereka mau ke skul ka bala pat sembayang am dan lang ni ka por kublai chipon ya ki resource person ngala manong ki bawan na kalian jong ka CSTE ki nalu i ba seprang sokme nangta ki ba right obat ki way pat ki staff na office tempi way lang ni ka por ban facilitate ya ka program habro ko ga jela ka jongi te kum ki kena ni dewan school dan bob but si sin nga kwa ban karpat e pitongin ai ka kapti na ta ka SCSE ka balawan ra ya ka game sa ka school ka jongi si kentien na kalian jonga kum way na ki no nyas no ngani temen do ka drama no ka wat way na ki no shashno do ni shno no ba no blesi ko ni office to pi kapala Shim yang ni ka sinjam ya ka facility ni ka program tu hani ka find jongi ban ngana kerben bali si ki wi program ba iola na de office do pi tan la ko wa ra si ka jongi kenang ba no ka jongi ram na ka bentaki kena haki school jongi ka find tidak ni ki Competetion review school level Dewan Malaysia Bynta itu nak dokumen dan kita ni buat nak isu dikumum lima tadi saya pelok su di competition sampai jawab kena pada Baroh tujuh di kawin dan sudah kepor apa pada boleh kerja kalau lima special sama juga tak dia di kerja kayak kampun di Bynta, di Skul, kawin di ada kedua tinggi, ikhna tidak berpek problem, tidak analyze, tidak beranakan competition, Skul pilih ekonomi, pilih misalnya, tidak berperkara pun masalah yang isu, di hati nombor tidak head asal, tidak bagi ini isu di problem. Kita lakukan decision, kita lakukan decision making solution. Di satu area kalau strategi, kita test awal mana strategi. Jadi itu kita akan test yang berkat kumpulan beda kumpulan. Jadi yang berkat juga. Dan dalam anak kumpulan kumpulan kalau kau terus, jadi kumpulan terpilih kumpulan yang akan tidak berkat. Di yang itu strategi kayak apa di dapur di jago kita ini office apa office terang kita kaitan desa kau ini kita orang kumpulan kita orang satu kacing kita orang kesehatan socialize nak school di terang kita kau ini dia orang important ketika perseverance and patience. Kalau very important, tidak kaya. Kalau kita tasbih di price, kita kenapa job? Sama Baroh dia job dengan participate. Oh, haji ni kalau kita tidak kaya, dan tidak kaya. Pusat, ini job. Di kata ini kita office competition, kalau holistic approach, di competition tempat akses dari kawin lagi program macam kita.
So Shim Competetion di today Baroh Skul tiba terkait tiba bisnes Baroh tiba di staff tiba ya Yaraplan bertolong yang mereka Competition.